Više opominje linijski sudija nego glavni, lopta na prvu stativu, pokušat će Sulejmani. Sulejmani je brži. O, šta je ovo? Ovo je najgori start na Marakani godinama unazad. Crveni karton zaslužuje, ušao bi u gol šansu. Crveni karton, sad smo ravnopravni. Ali da li Sulejmani može da nastavi meč? Napravili smo 3 promene, sada je to sledeće pitanje. Evo te situacije, Sulejmani brži, pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan. Ovo je start, ovo je bio start da ga povredi. Мюлдер, центрира на Мюлдер, това може да е нещо опасно, не. Валентин Илиев и след това Райс Були. Лови топката, сега пък се изпуснаха нервите и Ларсен Туре и Райс Були. Тук трябва да има червени картони между двамата. Със сигурност ще има червени картони поредни. Ларсен Туре изрита топката в ръцете на Райс Були. След това Райс Були удари футболиста на Левски с топката в главата. Сега ще видите повторението на ситуацията. Тук всичко изглежда спокойно. Райс Були лови. След това вижте реакцията на Туре. Ето, абсолютен картон. След това Райс Були пък не си издържа топките. Абсолютен картон и за Райс Були. Мисля, че това трябва да бъде червен. Now Materazzi did what? This is going to give us a bit more of a clue. He said something. He certainly said something. Now what happens? He's saying some more. Well, the pictures tell the story. He leaves football in disgrace. And he leaves his team in big trouble. France down to 10 men. And the showpiece of the World Game has an unsavoury moment here that will make the headlines beyond the result, I feel. Bentner. Confidently done. So confidently done. Oh, and Van Persie was silly there. He was drawn in by the goalkeeper and he's sent off. How dark was that? He will be an angry manager tonight for many reasons. Μην την αφήσει να το κάνει. Ο Κορδέρο. Το σουτ, την μπάλα κοντράρει, γκολ! Από τον Κατίδη νομίζω σε αυτόν κοντράρισε η μπάλα και αυτός είναι που πανηγυρίζει έξαλα και δείτε πως τον κυνηγάνε οι συμπαίκτες του για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. No reason at all, Casey. Alex Song sees red. O que o Xandia deve fazer? Ele deve punir o Carlos Alberto com um cartão ou o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcílio? Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Tá Que isso? Ele não tem a noção do que ele já tinha o amarelo, mas ele tomou o cartão, ia ser expulso de qualquer jeito, mas... Que isso, André? Perdeu a cabeça completamente, não é uma atitude bacana, Marcílio? Uma atitude mais que antidesportiva, profissionalmente irresponsável. É inadmissível que um jogador profissional faça